Dobar dan. Javljam se povodom oglasa za glavnog knjigovođu. Recite mi šta je potrebno dokumentacije za prijavu na oglas. Potvrda sa biroa rada, potvrda da nisam kažnjavana, izvod iz knjige rođenih i izvod iz državljanstva. I recite mi dokle je oglas otvoren. Do petka je zadnji dan prijave. Hvala vam. Prijetno. Još se povuče onda prođe. Tamo vidim šalno. Socijalna tema tamo, da ne žene i... Dobro. Jedno više je. U četvrtak između 2 i pola 4 gore. Ja, šta ima? Evo, treba da uplatim nešto. Jel možeš ti? Zašto je to? Za zapošljenje, za izvod za državljanstvo i za izvod rođenih. Ja ima neka šansa za osam. Pa ne znam, vidjet ćemo. Nadam se. Ajde sad ja i meni Važi, nešto uplatim. okej, važi. Evo, tu je sve. Hvala ti. Nema na svemu. Hvala. Inače što ima? Pa nema ništa, evo, na po starom, nadam se da ću dobiti posao. Pa valjda će biti nešto. Ti si rekao da nismo fakultet, a? Ekonomski fakultet. Pa dobro, pa valjda će biti nešto. Pa nadam se da će biti posla iza nas. Pa valjda. Super.
Dobar dan. Dobar dan. Jeste li vi prijavljeni kod nas na evidenciju? Jesam na tržištu rada sam, da, i delog sam da konkurišem na posao u firmi za ekonomistu, tražitvornu knjigovođu. Dobro. Treba uvjerenje od vas. Da, potvrda sa biroa rada, Dajte to mi su mi rekli. jedinici karton vaš. Izvolite. Hvala. Molim, neko vam je sretno. Hvala vam. Nadam se da će biti. Je li još nešto vam treba? Ne, hvala vam. Više prijetno. Doviđenja. Dobar dan. Dobar dan. Javljam se povodom oglasa. Vi ste? Aleksandra. Dobro, Aleksandra, vidim da ste donijeli sva potrebna dokumenta. Za sad to bi bilo sve. Ako budete prošli uži izbor, obavestit ćemo vas telefon. Hvala vam. Prijetno, doviđenja. Doviđenja. Halo? Dobar dan, da li je to Aleksandra? Jeste, izvolite. Vi ste bili kod nas na razgovoru povodom posla. Jeste. Nažalost, moram da vas obavijestim da je na to radno mjesto primjer nekoliko. Hvala vam što ste izvali, što ste me obavestili. Hvala vam što ste javili. Hvala i prijetno. Sve su oglasi za zaposlenje.